Nanang, kaya't kukumatimangan iji restaurant. Pasensya ka na nako. Saan nga umdas ti kwartata nagpasyar dito'y plaza. Awan pagkaantay ti restaurant. Sa nabali, tagimmatang kaitayan itinaling taamais na kinnan mo. Sayang, kaya't kukumapay tagsida iti fried chicken. Pasensya ka talagan, anak ko. Ngam di ka danag. Apaman amaadda anak iti kwarta. Mapantan tumangan iti restaurant. Talaga, Nanang? Wen, Carla, anak ko. Ikarik takan ka. Daddy, kaya't ko nga ilibre jay padak ngagtutubo. Sino nga agtutubo, anak? Day jay man nakakaasimat. Nangag ko nga awan pagkaanda iti restaurant. Sige, sikati makam mo. Ikandak nga rod iti kwarta Daddy. Asit gak ida, taikak ida iti pagkaanda. Hi! Ha? Sino ka? Amok akayat mo timangan iti restaurant. Iso nga ati pagkaan nyo. Ha? Ay, kwa... Ay na, di ka kumaagbain kanyak. Kaya't kulaan ti makipagayam kan ka. Ay nga tinagan mo. Siyak ni Carla. Maragsakan amakam-amo kan ka, Carla. O ala, awata mong tititod ko kan ka akwarta. Agyaman nga rod. Talaga nga minakayat ko timangan iji restaurant. Amuyo, Daddy. Naglag-an tiriknak anak amo kini Carla. Nagsingpot di pa nagsasauna. Kasta ka di, anak? Wan, Daddy. Kaya't ko ti makipagayam kan kwa na. Iso na lang. Tadyak dinamag no tagaano. Taitan ti parikot, anak ko. Amo kun, Daddy. Nalabit, mapantumanan iti parke anagam-amuan mi. Ha? Mapanak tumanan agpasyar iti parke. Parang makitak tumanan ni Carla. Sige. Sikati masurot, anak ko. Nanya ti pakaragsakam, aramidon ta. Thank you, Daddy. Nakasingsingpad ka kanya. Gaputo na singpet kamat kanya, kanak. Ala, maturog kan, Carla anak ko. Rabi iuna yan. Diyak pa'y agtuglap, Nanang. Pampanunutak ngamin ni Joy anama mo kiji parke. Anya, Siguro, baknang dayjay. Nagpintas ngamin ti kawis na. Nginginaan pa'y ti sapatos kan ado ti kwartana. sigurado abak ng daychay anak ko. Langa na pailaang katbaknangan. Ay, O, apayan nagsinaay ka anak ko. kuma, baknang tayumot, Nanang. Tapno sa anak amabain makigayem ken ni Joy. Apay ko mga ibain mo nga, iti kinakurapay tayo anak ko. Nanang, Daytoy tilaglagi pam, Carla anak ko. Uray na kurapay laang ti panagbiagta. Tinapatag, naragsak talat na. Kan kang ronaan ti amin, amuta ti agdayaw kini Apo Diyos. Kan saan ta nga agar-aramid iti dakas, iti pada ta atao. Nanang, Baknang man kan nakurapay, awan idaddaduman ni Apo Diyos. Agpapada tayo amin, iti imatang na. Tumalangkyaw ka, matanak. Apay ka di. Sapsapunak ni Carla, Daddy. Barang nagpa-sharmat ita. Di ka mapukawan ni tinamnama, anak ko. Makitam tumat lang na ichay. Sapay lakuma, Daddy. No saan mo man ang makita ita dito yung parke, amangan iti sa bali a lugar. Daddy. Mawatak na apay kayat mo ti makigayem kan kuana. Kaputa nasingpet, ken managbabain sana ya? Wan, Daddy. Saan akas kadagiti daddo magagayam ko? Nakarit kan managtagibasit da. Kaskin ni Carla ti kayat ko agayam, Daddy. Simple kan napakumbaba. Sayang,
Tadyak ita makita dito'y parke. Makitam tumot lang, ah? Agkita kami pa'y nga takin ni Carla, Daddy. Nakalista amin agatangam ijayjandaan Carla anak ko. Wen, nanang. Gatangam amin dayta. Tapno adda usaran ta dito'y balay, wan. Wen, nanang. Alagtignay ka nga rudan. Aglukan kan iti tricycle, ha? Saan ako nga aglugan iti tricycle, nanang? Asidig laang ti tiyendaan dito'y. Iso magmagna akon. Anya? Sayang laang ti pamasahik nga aglugan. Kabarilak mo ti magmagna. Ala, si ka nga rod ti makaam mo, anak ko. Basta gan anad ka, ha? Sa dino ka di pa iti papanantayo, sir. Agawid tayo ng kanor. Nalpasan ti aramidak dito sentro. Ay, wala, sir. Daddy! Apay ka di, anak? Tata Kanor! Isartan niyo tilugan! Please! Ay, sige. Sino tinakita, manak? Nilakit di Carla di magmagna, Daddy! Anya? Mapanak iti nakakita akan ko na, Daddy! Nagatang ko amin ang dagiti kasapulan ni nanang. Agawid akon. Urpurayan na... Ha? Kaslada mga ayab kanya ka. Ay, nimat gayam, Joy. Agturungan di kayan ko. Carla! Punakon ka, asi ka din nakita ka magmagna. Ay na, maragsa ka nak makakita manankan ka. Maragsakan akmat na makakita kan ka, Joy. Sa dino ti papanam. Agawid akon. Magmagnaak nga agawid. Ha? Nukas na nga rod, sumurot ka kanyak. Itulod da kan iji balayo. Ay, kababain mo't Anya kumangay ti pagmainam. Kan may sa, kaya't kumat amaamuan. No sa dino ti pagaw-awidam. Iso sumurot kan kanyak. Allah, sir. Kababain pa'y kitin kada kayo. Nagaduti wara dito'y balay mi. Sa anak pa'y anak kadalos. Okay lang. Awan ti rin ba nga pagbaynam? Kan di nakawagan iti sir. Lauro ko ramlatan. Sige. Ay, Lauro. huwag gayam. Awatim na giti makmakan. Ginatgatang may para kata kayo ni Carla. Agyamanak, Lauro. Agmay sa gayam ti anak mo. Naistorya kanyak deta ti anak mo. Bayat ti panagturong mi ditoy. Wan, Lauro. Anak ko iti kinabalasang ni Carla. Kasta gayam. Mabiit laang. Mangisagana ak iti inuman nyo at Diyos. Ay, saanin? Di ka nagtaktakpay. Di na kami pakadanagan iti anak ko. Kita handag iti dua, oh. Kasla na bayagdan nga agamam mo. Napasigdan nga agsarsarita iti tunggal maysa. Carla, saan kami nga agbayag? Okay ka dilaang nga umayak tumanan dito'y balayo? Iti anyaman nga oras, mabalin mo lahat ti umay dito'y balay mi. Agyaman na, Carla. Pasensya kayon noawan na idasar mi ameriendayo. Ay na, saan mo na panunutin dayta? Maawat na. Oh, anyangay. Agbalinta ka din anasingad nga agayam. Pagyamanak launay gaputan na pili na nga agbalin anasingad agayem mo. Nga uray marigrigat kami laeng. Sika talaga. Sa anak ngagpilpili iti pakigayiman. Nakurapay manuan no baknang. Pinapatag na singpet. Amom, Lauro, itala makita ka naragsak nga anak mo. Talaga, mama? Sapay la kumaatag na nayo na naragsak ti apokok. Aramidak ti amin. Tapno maipaay ko ti kayat ti anak ko, mama. Kat, nagparang ka din ti inanakan ka. Saan ba'y? Ngamdya ko namnamain dayta. Namimpinsanan at pinanawan na kami. Ay, Ipamaysa akong ti atensyon ko iti anak ko. Katjag baybayan. Kabala ka suportaran nga uray awan ti inana.
Itay kapay nga agpadpadaan ang anak ko. Naku na nga min ni Joy. O may itangal daw, nanang. Carla, Iso nga urayak. Kaya't kumanan ang makasarita ti gayam ko. maluman anak ko. Ang mga no saanan nga umay. Ang mga no adda na patag anapanan na. Nanang, No saan man ang makaumay ita, nalapit nga iti sabali nga altao. ay, Di ka agdanag, anak ko. Agkita kayon tumanan. Daddy, nagkariak nga kita kami kini Carla agayam po ita. Mawatak anak ko. Naskan nga ginanaka. Taday tatimbaga ti doktor mo. Ngam kabailak mo ti bagit, Daddy. Kabailak ti magna. Saan kumanatangkan ti ulam, anak ko? Para matlay ti pagsaya atam ti bagbaga. Daddy, Kung ti doktor mo adi kag bambanog, di ka madanagan. Dumteng to ti aldaw nga agkita kayo manan iti gayem mo. nalabit nga orayan nakitan ni Carla. Anak, Daddy, kaya't ko ang makita ti gayam ko. mama, Maawatak ti marikrik nam, Lauro. Nasken asurutan tayo ti bilin ti doktor ni asaan pa'y laarumrumuar. ngimasya nakunay iti anak ko. Amo ka din ni Carla agayem na ti sasaan. Saan pa'y mama? Wah, nala, patib garam ti pakinakam mo anak ko. Kasapulan ni Joy ti panarabay mo. Kang runaan ti amin, di tay liwayan tagkid daw iti tulong kani Apo Diyos. Tata Kanor, itulod nak iti balay ti gayam ko. Pangasiw. Ay, pasensyakan palasang kaw. Diyak maramid ti kayat mau. Binilin nak ni daday, di ka kanurum-rum mo rita. Agpakpakaasi ak Tata Kanor. Ad-adang agsakitak. Nagtali na edak dito'y balay. Kaya't ko ang makita ni Carla gayam ko. Ay na, suray balasang kaw. Agtungtong palak lang iti bilain. Nasasayat no, agyang kalatan diti balayaw. Pagsayatan mo lang tira aramido ni daday. Kat di na ko makagura Gaputa, jackpot ka na talaga ati kayat mo ang mapasamak. Ipilit ni Kelly di rumaritay, sir. Jakim manugaw ti di kayat na. Masya na kita anak ko. Naskan nga agtalinad lang di ti balay. Sir? Aywan. Ayan ti anak ko, Mangkanar. At damot lagi tayo ti likodan ti balay, sir. Agpampanunaw. Kasta ka di. Ahun, sir. Kahit na kano makita ti gayim na. San pa yung ti panawen arumuarte anak ko, Mangkanor? Kasta ngamin ti bilin ti doktor. Agin na ti gusto. Sa bagay, mawatak, sir. Sige, mapanak iti ti anak ko. Ang mga numasapol na mati kasarsarita na. kumusta nga tan ni Joy, nanang? Apay asaan mo to na nagpakita kanyak? Nalabit ang makumik anak ko. Di ka kadiunay agdandanag. Patyak nga kita kay tungod laang. No amukla ko mati lugar da, napanakon. Kaya't kung aminan ang makita ti gayem ko. Carla, Nakasingsingpet kanyak, nanang. Uray na biit kami laan nagamam mo. Nalagaanan tirik nakkenkwana. ha? Ha? Adda nagsardeng alugan iti batog anak ko. Ay, ama pinay dyan, nanang. Carla, pasensyakan nagyak na tong paldi-karik idikan ka. Nga umayak dito'y balayo. Di mon panunutan dayjay. Tinapatag, nagkita tamanan. Hindi na ka di kagura. Apay kumaguraan ka ngay. Maawatan ka. Isong awan ti rumba nga pagdanagam. Agyaman na, tamaawatan na, Carla. Ngam, mabiit lang. Adamadlaw ko kan ka. Ha? Anya tinadlaw mo kanya. Kaslapim mo daw ka, kan kimutong ka. Ay kwa, di mo latan ikaskaso tinadlaw mo kanya, Carla. Daddy, mapantayo balay da, Carla. Anya?
Kat no kagap-gaputa lang hindi kalman anak ko. Kaya't kumananti mapanijay, Daddy. Alala. Mapantang rod anak. Nakaragragsak manen nga agsarsarita dagiti duha, Lauro. Talagaan na singed da iti tunggal maysa. Uwan nga rod, Susan. Naragsak da nga agsasarita. Sapay la ko ma. Takanayon ti kastaki naragsak da. Nang runa iti anak ko. Ha? Agtultuloy ko man ti panagisan ti anak ko. Susan. Ne, Lauro. Agluha ka matan. Amangan no daytan ti mahudi agon daway apan nakakita ka naragsak ti anak ko, Susan. Anya ti kayat mo asawan, Lauro. Kinapod na. Adantaning ti bihag ti anak ko. Anya? Apay? Anya ti sakit na. Nadagsan ti sakit na. Kanser ti dara. Katibaga ti doktor asahan nga nagpaut pa iti bihag na. Anya? Dahil dati agpay sususan. Iso atong palag amin akayat na. Katagyam anak. Tanamam mo na ti anak mo. Kat babayan kan kuha na. Uray ti pagbit man laeng. Mapadasan mo ti anak ko ti agragsak. Babayan ti anak mo. Carla, agpakada ako na. Orayom tumanin ti panagsublik dito balayo. Namnamaag ti panagsublim ha. Di ka kumaagbalbaliw ha. Siyak tulad ta kumatinasingad agayem mo. Ha? Ni, apay ko mga agbaliwak ngay. Si kalaang mo tinasingad agayem ko. Agkari ka kanyak. Adinak tuliplipatan agayem mo. Wan, ikari kasi kantula ang tinasingad agayem ko. Agkari akmat. Asikala ang tinasingad agayem ko, Carla. O sige, mapanakon, Carla. Carla, anak ko. Apay ngay narakop nak nanang. Apay ka di. Ala, agluha kayo umatan. Dinaklatan ikaskaso, anak ko. Kaya't kalaang ngarakupan. Nanang, Ipatpatag kaunay, Carla, anak ko. anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Apay ngagsangit kayo umatan. Daddy, diyak kaya't ama-amon ni Carla. Nga danadagsin asakit ko. Anak, Diyak kaya't nagladingit tigayam ko, Daddy. Saan pa'y amatay? Saan ka di? uwi na anak. Saan ka payamatay? At nakasin niya po Diyos. Agimbagak pa'y. Saan ka di, Daddy? Uwin, anak ko. Agimbag ka pa'y. Apay nga ron ngagsangit ka, Daddy. Kunam adi mo kaya't tagladingit. Ha? Uwin gaya man niya. Hindi na ko masangitan, Daddy. Ibiyagak pa'y. Saan pa'y amatay? Nagkariak. Magkita ka ni pa'y ni Carla agayam ko. Maturog ka matan. Saan pa yung makaturturog, Mama? Kaya't ko abantayan ti anak ko. Siya kundi makaamo ka ni Kelly. Maturog ka antap na makainan na. Ha? Diyos ko. Apay ka di, Mama. Kelly, apok! Kelly! Diyos ko. Saan mo tinagot ko dito, apo ko? Anak! Ring ka! Diyos ko! Natayan niya, apo ko! Saan?
Diyak ko na namatay di anak ko, mama. Anak, agriing ka. Ipagpatag ka unay. Tata Lauro, apay anda kayo lang timay dito balay. Ayan ti kayam ko. Kuha, Carla. Saan ang makamay di kayo mo? Anya? Imayak. Taumay kayo sukunan kininanang mo. Ha? Ay, o sige. Kaya't dak nga itugot ti balayo, tata? Uwan, Carla. Itay pa nga guru-uray ni Jebalay. Ha? Mabait lang nga ro, tata. Darasag tagbalas. Magagaran ako na makakita ka ni Kelly. Ha? Apa yung nagadudit at tao dito, tata? Sino dito nakalungon? Kuha, Carla. Awanan di kayo mo. Pakawanan nak no nagulbudakan ka, Carla. Dayta na kayo mo. Isun tinakalungon. Anya? Asit gamon ti bangkay ti gayem mo, Carla. Sana. Jackpot siya na natayan tigayam ko. Sana po na dito. Hindi na ko mapanawan. Nagkarika nga kita tapay. Kunam nga sublita pa iji balay tap nagsarita ta. Carla. Awanan ti gayem mo. Diyak ko yung tamatay tigayam ko. Ipatpatag ko na. Diyak maglon di papusay na. Diyos ko. Gayam ko! Carla, anak ko. Naitambunan ni Kelly agayom mo. Datalaangan tinabati dito'y kampusan to. Diyak pa'y kayat agawin, nanang. Kayat ko pa'y tagtalinaw di tinakaita naman tigayam ko. Carla, Diyak naman nakas ti pagbanagan tigayam ko. Nagsakit ti mapanawan iti nasinga tagayam, nanang. sursuruam ti agbalin anatipkar, anak ko. Punasumon tinakaro aladingit mo. Uwan, nanang. Nasakit man dahi ti anapasamak. Ngam sursuruwag tagbalin anatipkar. Gusto kayo. Sana kayat ni Kelly aglating itak. Kat patsyak anaragsak itan iti sidong ni Apo Diyos. Lauro, rabi iuna yun. Adda ka pa'y laang dito'y terasa. Mama, Ay na, nagadayumanhan tinakaiturungan ti imatang mo. Imasidagak ta amangan kunak no kasapulam ti kasarsarita. Kunakon kat nga da pagparparikutam. Madlawlaw-unay iti panagsanay mo. Mama. Pampananutak lang, Daddy Joey, nga po ko yun. Oh, iho. Mailiwak una yan kankwana. Diakon maarako pa iti anak ko. Lauro.
Kailiw ko, Daddy Joy, nga anak ko, mama. Nala, di ka unay agladlading it, anak ko. Ninton bigat maglang. Mapan kami kinimang kanor iti balay da Carla agayam, Daddy Joy. Kaya't ko makita ti best friend ti anak ko, mama. Sige, sikati makaam mo iyo. Tababayan ka ni Carla. Maap-ap ti iliw ko iti Daddy Joy ng anak ko. Ipatpatig ko unay, Daddy Joy. Mama. Kit-kita ang manan tiladawan nyo iti Daddy Joy agayim mo. Carla, anak ko. Uwan, nanang. Sa anak amaum-uma amang kitkita itiladawan mi adwa. Nagpintas ti isem ti gayem ko iti daydi aladawan, o. Ladawan nyo day ta iti parke akanayo nyo apagpasyaran, anak ko. Amuyo, nanang. No si bibiyag pa'y kumani Joy. Nagragsak kami ita. Kanayon nak ko mga umay sa rungkaran dito'y balay. Carla, anak ko. Masansan pa'y amatagtagay nap ko tigayam ko. Nakaragragsak kan kanayon anak kaisam kanyak. Kasta ka di, anak ko. Nanang. Sayang laang. Tanasapa apim mo sa itigayam ko. Ha? Ni, adda nagsardeng alugan iti batog ti balay, anak ko. Jailugan da tata Lauro. Mabiit laang ha, inaklukatan ti ridaw. Para kan kada iti regalo, Carla. Agyaman nak tata Lauro. Awan na nyaman na. At di matiparakan ka, Susan. Agyaman na, Lauro. Ala, pasensya ka na. Nagado ti warad ito'y balay mi. Diyak pa'y nakadalos. Sika talaga, Susan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Awan mo tinti sabsabali kada tayo. Lauro. Kumusta kan, Carla? Nasaya at matata. Okay nga rod no kasta. Kaya't kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at latamat. Kinapudno na. Tapuan ti anak ko iti second quarter iti klase da. Wow! Nasirib ka gayam, Carla. Kablaawan ka, iha. Agyaman nak tata. Imayag gayam? Tao may kayo kumustain. Ken, adaw may ko ijaya kada kayo. Ha? Anya day ta, Lauro? Saan nga ta nakababain kan ka, Lauro? Anya kumangit ipagbaynam, Susan. Kaslanak kumatan ni Carla. Gaputa best friend Daddy Joy ng anak ko. Isa pang asim. Palubusan na kumamang tulong iti anak mo para iti panagadal na. Palubusan na kumakanayon ng umay diti balayo. Tapno makitak ni Carla, Susan. Tapat siya kababay ni ti kastoy nga ramidak. Maap-ap ti iliw ko iti Daddy Joy. Amoyo. Ni Carla nga anak mo ti pangipapasak iti iliw ko iti Daddy Joy nga anak ko, Susan. Isamawatan na kuma. Ket palubusan da kuma amang sarong kargada kayo. Iti anyaman nga oras. Ala, di ka madanagan. Ta silulukat lata ti balay mi para ken ka, Lauro. Agyaman ak unay, Susan. Agyaman ak. Naimbag nga oras mo, Susan. Ni, si kamat gayam, Lauro. Ala, sumrak ka. Agyaman ak, Susan. Imayak, daw may kukumadagasan ni Carla nga anak mo, no okay lang kan ka, ha? Kuha. Ngam no di mo palubusan, okay lang.
Tamawatak matirignam kas may sangayna. Babae di anak mo. Ngam amo ni Apo Diyos, Susan. Awan ti madi nga intensyon ko. Ko, Ngam no kayat mo, met? Sumurot ka kada kami. Doa kayo kin ni Carla nga ikuyog ko ijemol. Kaya't kung amin nga igatangan ti anak mo iti masapsapol na iji pagadalan da. Kaya't kalpasan day ta, mapantayo iji balay. Tapno makabanding yung met ni mama. nakababain samat, Laura. Awan ti ramba nga pagbainam ko nakmet. Kasla anak ko ni Carla. Tagayim kat nga rod day di Joy nga anak ko. Iso adi ka ko magbabayin kanyak, Susan. Pangasim. Sige. Si nga rod ti makaam mo, Laura. Agyaman nak tapinat ganyo ti awis ko kada kayo nga ginanga umay diti balay. Awan anyaman na, Lauro. Da kami ket di ati agyaman. Tauray na kurapay kami laang. Welcome kami latta diti balay mo. Sika talaga. Di mo timbagak nga awanan ti sabsabali ka na tayo? Ha? Kitayam ni Carla. Kitayam na dagiti ladawan day di Joy a best friend na. Kailiw na launa yan day di Joy nga anak mo, Lauro. Kinapod nuna, sakbay amaturog. Mingmingmingan na pa'y anaimbag tiladawan da adwa. Amom, Susan. Panagriknak. Kasla saan pa'y anatay day di anak ko na makitkitak ti anak mo. Isa pang asim. Tadi mo ko maipaidam ti anak mo kanyak. Tababayan kan kwa na. Maup-up ti iliw ko iti day di Joy nga anak ko. Susan, di ka agbabain. Ipagpabalayo. Takasi ti kanayon nga ibaga ti anak ko kada kayo. Saan kayo nasabsabali kada kami? Agyamanak, ma'am. Nakasingsingpad kayo kada kami. Nga oray na biit tayo pa'y laan nagaam mo. Amumi nga min anasaya at kayo. Iso nga si nagtirik nami kada kayo. Nala, ayaba mo danak mo tamangan tayon. Agsasango tayo amin amangan. Apay dagiti akwarta, Lauro. Pagpuunam nga negosyo, Susan. Ngam, dakkel agatad da ito Lauro. Aramatam amin day tayo ti bango naman negosyo. Lauro, nalabas da ito yan apa ng tulong mo kada kami iti anak ko. Amangan no jak to makabayad. Diyak mat pabayadan day ta? Awanan ti sirsirbi pa'y dagita akwarta no iduldulin ko latan. Lauro, Pakaragsak launay ti tumulong kada kayo, Susan. Ipalubos mo kumati pa ng tulong ko kada kayo nga agina. At dayta, madaman ti pan nakaaramit ti sari-sari store iti abay ti balayo, Susan. agyaman aklaunay, Lauro. Naglawat ni maipatpatak der asari-sari store ko. Kurang pa'y dayta nga ramidak para kada kayo nga agina. Anya, Wen, ad-adun to pa'y ti itulong ko kalpasan na maramid dayta asari-sari store, Susan. ngam Lauro, kababainan unay kan ka. Adun tinaitulong mo kada kami nga agina. At dayta ka manan ako nak. Kas nakunakon, pakaragsakak ti tumulong kada kayo nga agina, iso nga awan nga rod ti rumbeng apagbainam. Lauro, Diyak namin kayat nga agregat kayo. Ti kayat ko, guminawa mo't ti panagbiagyo. Kat iso nga aramidak mo't dahito tanapatag kayon kanyak nga agina. Kumusta ti panagadal mo, Carla Iha? Nasaya at matata, Lauro. Kat basitla pa nagura yan. Agturpusak tun iti kolehyo. Wow! Nagpardas ti panaglabas ti aldawan niya? Wan nga ron, tata. Kat agyaman unay kada kayo. Tababa ni ti tulong yo. Naituloy ko ti panagadal ko. Tano saan nagapu kada kayo. Amang ano saan na ka makaadal. Pasat ti panangipatag ko kan kadayta Iha. Kas gayem, tay di Joy nga anak ko.
tata? Uray na biit kayo lang naggayam iti Daddy Joy nga anak ko. Nariknak no kasano ti kinapatag mo kan kuwanay di. Tanakitak no kasano ti kinaragsak na tunggal kadwa na ka. Impatid ko matiti husto Daddy Joy agayam ko tata. Katkas kada kayo. Maup-up mo ti iliw ko kan kuwana. Numakit kita kayo. Lauro, iho, at day bagakan ka. Katsapay kumata dinak gurguraan. Ha? Anya dahi ta, mama? Amo madlaw anasingpet ni Susan nga ina ni Carla. Ha? When, mama? Talaga na singpet dahi jay. Kan madlaw anagagat. Amom kursunadak man nga agbalin a manugang. Ha? Nawaya ni Susan. Nawaya kamat. Agpada kayo anawaya. Apay no armam. Mama? Kastaw na iti panang durog ni mama kanyak. Nga armag ka na ni Susan. Ngam di na lang mo. Abayat ti panaglabas ti Aldaw. Ininot mo ta na madedevelop ti riknak ka ni Susan. Oh. Apay mo ta nakastoy. Diyos ko. Nupudno nga ayat da ito'y. Itid mo kanyak ni Susan. Ngam no san mat. Aklunak, Diyos ko. Kat na nyaman ti planong kanyak. Iso ti masurot. No pagayatam ang mga sawak pa'y. Itid mo ti babae at talaga para kanyak. Ngam no saanan. Maaklon ko, Diyos ko. Agtugaw ka, Lauro. Agyamanak, Susan? Anya ka di ti masapol mo. Ni Carla ti masapol mo. At dapay la iti pagadalan dati anak ko. Sana ni Carla ti gagarak, Susan. No di kat... sika. Apay. Anya ka di ti maipay ko kan ka, Lauro. Sakbay nga ibagag. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti dispensar. Ken, di mo kumapanunutan na kung gundawayak ti panang tultulong ko kada kayo nga gina. Anya nga minday ta, Lauro. Pakawanan nak, Susan. Ang... agayatakan ka, Susan. Anya? Kat nadapan na kay karik. Agyaman aklaunay. Kan pakaragsak aklaunay. Ang emnawan mat. No jak may kari. Aklunak tigasat ko. Lauro. Ang hindi ka madanagan. Tano bilang awan tinamnamakan ka. Namnamaam ajak tupulos agbaliw. Agbalinak tulat na saya at kada kayo ni Carla. Ulitak, Susan. Di mo kumapanunutan na gunggundawayak ti panang tultulong ko kada kayo. Ngamin, jakmat ninamnama da ito'y amariknak paragan ka. Ay-ayatan ka, Susan. No siya kamay sa nanang. Kaya't kulaunay ni Tata Lauro para kada kayo. Saan? Diyak kayat Carla anak ko. Ha? Nasingpot ni Tata Lauro. Awan makunakkan kwa na. Awan ka di pa nagayat yung ni Tata Lauro, nanang? Aklo na, Carla anak ko. Saan anarigat nga ayatan ni Tatam Alauro? Tanakasingsing pa. Kan madlaw ang managayat.
Ken kang runaan ti amin. Amok ang maibilang nakakaspod no nga anak na. Iso na lang ang ta. Taan niya, nanang. Diyak kayat apanunutan na aga po tatultulungan na ta. Iso akayat kumatan nga agbalin nga asawa. Nanang, nawada ti pa nagpampanunot ni Tata Lauro. Patsyak adi na panunutan ti kasta. Basta, manyak. Mabainak. Kan may sa, bakit ako nanak ko? Awanin planok ang makiasawa. Umawag man ni Tatang Alawa. Katsumbatan niyo ang mga napatagtiba ka na. Sana. Jakon entertainan. Tapno malipatan na tirik na kanya. Si kamat gayang Mang Kanor. Ayun, Susan! Awatom dito asabong! Papaitad ni Sir Lauraw. Apay asikatin tag iti dayto asabong Manong Kanor. Sa dino ti ayan ni Lauro. Ay, sana makaumay ani Sir Lauraw kaputag sakit, Susan. Talon nga aldaw asa na rimrimwari ti balay na sika. Di naman nga rugay tagpa-hospital. Kat, asino nga iti mga asikasukan ko na Mang Kanor. Awan, isulatan ti makamu ang mga alalay ti kanan na. Ta, nairanamot nga da pa ka kumikuma ka di balay may ita. Kan, nakabakasyon nga min ni di abroad ti inana, Susan. Saan ang mabalin nga awan ti mga sikasukan ko na Mang Kanor? Kasanaw, dua kami lang mo iti balay na. Kan pasaray agawid ak mo iti balay mi Susan. Mabiit lang ang Mang Kanor. Agrubatak. Kayat ko ang makita ni Lauro. Sana rumbeng ngay may kaditi balay, Susan. Amang ano, maakaran kay tigurigor ko. Nasken nga da mga sikasukan ka, Lauro. Nang runak at agsakit ka. Ngam kasanon ni Carla nga anak mo. Asino ti kaduhan na balayo? Imbilin ko kadagiti kakabagyak ni Carla. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Susan, pasensya kan. Kalat ngamin dahito ya panagsakit ko. Narbisan ak ngamin hindi napalabas nga aldaw. Si kantumot ngamin. Di ka nagananlan. O anya nga ita agsakit kan. Susan. Ala, mabiit lang nga. Mangisaganak iti pangbanyos ko kan ka. Tapno maginawaan ka. Agyamanak, Susan. Kumustan tirik nam, Lauro? Mayat mo't basitan, Susan. Agyamanak launay kan ka. At titi ka nam aprutas. Mangan ka. Awan ganas ko, mangan. Pilitam ti mangan. Di mo ipalupos nga agkapsot ka. Si kamot lat mataksan. Sige man langin. Mga nakon, tapno di ka kat agunget, Susan. Maaramid mo pa ti umisam. Agsaksakit ka lang arutan. Apay, may parit ka diti umisam? May parit ka diti umisam nga ureg saksakita? Saan? Matlagayam. Makaisa maklaeng. Gaputada kay ti abay ko amang asikaso kanya. Agimbagak iti mabiit. Gaputa na laing ka ang mga sikaso kanya, Susan. Oy, italaang dayto ya. Maasyanak ngamin kan ka. Iso ngay mayak dito'y balay mo. Anya? Agawid akmetlan madamdama, Lauro. Agsakitak man nga rodan ano agawid ka, Susan. Anya? Kay kayat kung ti agsakit, tada kalata mga sikaso kanya. Loko. Congratulations, Carla Iha! Agyaman na, Tata Lauro. Kablaawan ka, anak ko.
Nakaturpos kan babaan ti tulong ni Tatam Alauro. Nanang, isong agyaman akmanan kada kayo, tata. Utang ko ti amin kada kayo. Pakaragsakak ti panagturpos mo niha. Oh, Lauro, kala at alimmiday tarupam. Malagip ko lang amin dahil di Joy ang anak ko. Siguro, no si bibiyag pa dahil di Joy ang anak ko. Nalabit. Nakaturpos mat itani ti panagadal na. Ala, di kan agliday, Lauro. Mat ngamin, tata. Ikarik-adi kay tumaybayan iti panaglakayo. Siyak ti mga sikason to kada kayo, inton agkapsot kayo. Agyaman ak. Carla, iha. Oh. Amom, napatag kayon iti inam kanya. Kat pasat na kayon tibiyag ko. Napintasan ti trabaho ni Carla Susan. Nabayag mo't basitan nga datdato nakkan ka. Awan ka dia talaga ti namnamakan ka. Kinapod nun, Lauro. Nabayagan nga inlimlimot ko ti panagayat ko kan ka. Oh, Iso na lang ta. Mabainak. Ngamin, nakurapayaklaan. Sa anak abak ng akaskan ka. mabalin ka di Susan. Di mo sawan di kasta. Tauran niya pa ti kasasahag may tibiyag. Ay ayatan ka lang ta, Susan. Lauro, I love you, Susan. I love you to, Lauro. Agyaman ak. Nauray kumatlangin ti panangaklon mo kanyak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Anya ba lang arodar aramidan nyo ngay. Ah. Kasar kayo na, Lauro. Susan. Mama? Simangpat kayon manipod abroad? Wen, nagparik na kanya nga da mapasama ka kasar. Iso nagawid ah. Mama! Susan, welcome to our family. Katsapay lako ba? Tamakaaramid kay pa itagbalin nga po ko. Mama! Madam, simangpat kayo matgayaman. Agmano ak. Ay na, kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ang dinak manawagan iti madam, lola ko nam kanyakon. Ngamin, agbalin kanton nga apo ko. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, ma'am. Mama ko namat kanyakon. Agyaman ak unay kada kayo. Mama, ngamin, uray na kurapay kami laan. Awaten da kami iti pamilyayo. Sana problema dahi ta, Susan. Tinapatag. Naragsak kayo iti anak ko. Kasanangarot itan, Mama. Tulagan tayo ka din ti pa nagkalay sa amin ni Susan. Sure. Di yun ibaybayag pa iho. Nakaragragsak ak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Lauro. Carla, ipatpatag ka mat nga anak ko. Ipatpatag kayo, Mat. Papa. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Gapo iti idadating yung aginay ti biyag ko. Agyaman ako, Nay. Diyos ko. Apay ay akas la napatpatagkan ka dagiti barkadam. Ngamda kami iti anak mo, Mark. Anya ka di mananda kitang ibagbagang bakit. Napanak lang mat iti ayan nakasinsin ko. Tanagawis da. Anya tinagdumaan ti makan ijay kan ditoy? Tanakipangan ka pa'y ijay?
Ay na, bakit? Saan kumamit akas ta, ah? Birthday ti kasinsin ko. Nagsasabatan mi metlaang dayjay nga kakasinsin. Saan kan nga inayaban? Gaputasan ka met amakipangan, nukas jay nga ayaban ta ka. Sabali pa yung ti mapanunod da. Apay ang nagrigat ka nga maayaban, no pandangan. Oho, nagadukat arason mon. Ah. Di ko namkit di, saan kami anapatag iti anak ta? Saan man atilay bagbagang bakit? Maturog talangan. Tado pa iti trabaho k iti garden inton bigat. Kasta, dayta ti paglaingam. Dayta maturog, no ammom nga agong ungeta. Ket, anyang aruti kayat mong aramidak ngay. Awan! Papanam. Agawid kami ijay ayan dananang. Rabrabiin. Apay akas ta ka aya. Awan bibiyang mo, gaputad dinak matla ibibiyang asawam. Anya? Mark, apay nga yakas lawan da bakit mo dita balayaw? Awan da nanang. Nagawid da iti probinsya. Apay, ada parikot yu aya? Awan, napandala nagpasyar. Tamaburing da kanon dito eh. Kasta aya. Sige nga ron. Nadamag ko lang ata kasla manungal daw na jak nakita. Kung nakide no ada parikot yu nga gasawa. Awan, nanang. Kumusta ba kahit? Sukunan kayo ka din? Saan? Diyak kayatin di agawid kita. Sikamat. Sige na. Umaya kung di tatayawid kayo. Manon nga aldaw yu di tayan dananang. Aging ga adinak patpat yan. Saan kami nga agawid iti anak ta? Anyaya te kayat mo bakit? Saan ka amapan makiin-inom iti uray sa dino? Di bakit man? Sa anak mo't ngagbarbar taklaunay ah. Pangpaikat la iti bannog ti pampamayak. Ay saan? Nukas ang tumat lang ang tirason mo kanya. O di uray saan kami nga gawawid? Sige man langan bakit? Karik. Sa anak ang mapmapan, kadagiti di mo kayat apapanak. Nasayaan. Oh, anya nga rod, sukunan kayon. Sige nga Rod, umaykan. Rumuarak bit bakit ah? Inak mga la iti bagas. Tani, naibusin ti bagas tayo. O sige, ngam ne. Ngam di ka manen agbayag ija istora. Wen, bakit? Ala, mapanak nga rodan. Sigamat gayam day ta, paring Mark. Wen pare, umayak man mga la iti bagas. Adda ka nung amin umay abagyo. Narigatan ti maawanan ti maisahang na pare. Sigurado nga awan to ti magatangan no napigsa ti bagyo. Ay, kat mo na. Talaga may atlat tatay nakasagana ti amin, pare. Uwan, pare. Nanaason, mga lakman iti may sakaban na bagas. Ay nabaraw, awan pa'y jayag deliver. Ay, kasta yan, nana. Wen, naipusanak ngamin iti istak. Iso ang nagpa'y deliverak. Sika ano urayam. Ay, kawan sa. Urayak sa langin. Tani, imayak matla dito isturan. Agam asidag nga tan, nana? Wen ko namat jay mawag nga ag-deliver asidag kanon. Sige nga rod, nana. Urayak latan. Ay, no, pag-ururayan pare, umay ka pala dito, ita, makitagay ka basit. Ah? Sige lang, pare. Inton maminsan ton. Umay kakit din. Saan kamat ngagbartak? Pag-ururayan medyo katangay makunam. Kas kamat la sabsabali pare. Sige man langan, pare. Ay na, nakapasuron. Ayan mo, Mark. Apay asaan ka maawagan? Ay, talaga padpadasan nakday ta, Mark. Ha? Makita na. Ibilin ko ti anak ko kininanang. Tainak surutan ni Mark. Sana bali, ta nakaturog mat ni baby. Nanason, mabayag ka di pa sumangpad ya order yo bagas. Ay, wan nga ron baraw. Ay, isuday tan barok. Sige, ingkabangalan iti may sa akaban, ta idiritso nga ikarga ti talukan mo. Wen man nga rod, nana. Mabitla ang urayong pa'y da ito bariyam. Soblyak tulatan, tayo nakpa ikarga ti bagas. Ay na, talaga nga awan matungtong palday tamar akarina. Nagaramid manan iti pangguraakan ko na. Ay, Nga rod, nana, pinakod. ay, sige, baraw. Talaga nga awan pa nagbaliw mo si Kamark. Ay!
Nanay ko, di mo mo't ibaot ti payong kanya ka bakit? Oh, makitam, agat arak ka. Saan abagas ti gagaram ditoy? No di kat umay aginom iti arak. Inuray ko nga minjela ko ni Nana aso na bagas ta na ibusan da. Kaya sangpet da. Ulpod! Ala, agawid tanta na kababain. At data pa'y Awan tirumbang na ibain ko! Sa anak-anak kababain, tawan mading aramid ko! Sika tirumbang nga agbain, gapo iti aramid mo! Pag-aayat mo ti umay agis istambay ditoy! Uray amom nga adda anak kan asawam nga agur uray kan ka! Bakit? Ay, kira balasang kwaya. Pudno day taimbaga nila kay mo. Inuray mi pa'y asimangpet dagiti lakok abagas. At data, nag-deliveran jetrak. Makita mo ba? Ay, nanana, saan kayo amakibiyang ditoy? Taapat ti agasawa da itoy. Uray kabagyam ni Mark. Awan karbangan nyo amakibiyang. Nanang, agsina kaming dita anak yo. Na, apa yan? Anyat mapaspasama kan. Basta agsina kamin. Ipanaw kunti anak ko, itamat laang. Ay, mabit madlaang. Ibagayo man kanyak no anya ti mapaspasamak ka da kayo. Mark, anya ka di ti parikot. Nanang. Oh, makita yun, nanang. Saan ang makasungpat? Gapot na amo na nga dabasol na. Balasang ko, mabalin ka ding agtugaw kapay. Agkalma ka baset. Sakan to agsao, tapno maawatak ti mapaspasamak ka da kayo. Ay, nananang, no siyak, awanan ipalawag ko. Dayta anak cute, kasarita yo, ha? Ay na, Mark, anak. Apa yun? Awan nanang. Adala basit abanag adimi nagkinawatan. Talagang agsina kaming tatang. Saan ko na kayo ti makisinublan pa ni Mark? Naumakon. Anya ayati parikot yaw. Tunggal anda diyo pagkinawatan, nagawid ka dito'y balay. Maumaak iti asawa din na amo ti prioridad na. Maumaak iti asawa at tila mapanagtamtambay ter aramidan na. Imbes ada kami iti anak na ti kabanding na. Ngam saan mat? Nukas di ngawan trabaho na. Dagiti barkada na wano kakasinsin na ti pag-aayat na papapanan. Anya, apay akasta ti kinalampay mau. Kanunay mo eday taarason mau. Amumait, alalaki di asawam. Normal lang, day ta kada kami alalakay. Tinapatag, saan na kaya baybayan ti asawam? Saan na kayo abis-bisinain? Kay no anya pa'y di ta kina irresponsablay. Kasta tinapasamak idi kalman, Carmine. Ay, nagalas ti ugali di ipag mo. Sinong basong batan nakit din, katagpalpalawagak laeng. Jacqueline, pagaro pa kastagayam tararamidan ni ipag ko. Awan, Carmen. Babawi ko na ng pilit ka ni pare Mark ang makitagay. Bayat ti panagururay na iti paggatangan na iti bagas. Ado kami ang nakakita iti inaramid na kin ni Mark. Amok ang nabainan unay ni Mark, gapo iti inaramid ti asawa na. Manipod idi nagawid ang naggapo dito eh. Saanan ang matagtagari di kabsat ko? Anya, Ay sus, dahi ta tinarigat. Lalaki ni Mark. Ay, impaglakit niya. Tama nagtepel. Kahit di na dangran, di bakit na. Ay no, siyak dahil siya dinanog kong ti asawat. Anya? Unay matlakit din dahil siya nga ipag ko. Barang agsubli matlaang ay na nalabas ngamin di ipag mo, Carmen. Isupay lang tinakita ka kasi ti ugali na. Istrikto launay. Awan delikadesa na. Di na pa'y pulos ibainan mo't ya asawa na. Wan nga rod na ason. Nimot kira ti lumabas di ti balay. Di pa'y tumalyaw ko nakita nakmat itay ang nakatakder di ti arubayan. Papa nami ipag! Di ta balay manang. Nasayaat mo ta nagawid kan. Ape adi mo kadwa ti ka nakakngay. Imbati kini tatang.
Umayak la mga leti kawus mi iti anak ko. Sige. Na, mangala iti kawas na. Anya ti kayat na asawan. Di da kumamot panawan, Kira. Pangasim. Basta, manjakon. Nakapangedeng akon. Awan ngamin matakderam akarim. Isong agsinatan. Jak ba't yung gagara ti pan nakaladaw ko ang agawid? Agkid-kid daw ako ni ti pamakawan. Sorry. Awanan, Mark. Naladawan ti amin. Agsinatan. Alaag amin nun akawus mi iti anak ta. Ket saan kami nga agsubsublipay ditoy. Anya? Awanan. Pinanawan da kung dagiti aginak manang. Nagrabaw arason tinangisinaan na kan ka. Saan nga umdas arason day jay? Awan ka nung amin mataktak darak akarik manang. Ala, ingkay aywan. Tamangan magpaspasugnod lang. Amangan no kayat na tagpayayo kan ka. Adun adaras nga naramid ko dayta. Ang talaga di na kung pagan ano manang. Di na pa yan kaya ti makisarita kanyak numabalin. Anya? No talaga di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim ah. Awan kamat mo kan kuan na. Ta saan kayo ang nagkalay sa? Nakababayin kan ka, Kira. Kanayon na kung may lablabaan. Wala, taisupay nga aramidam. Nagagat ka talaga. Nagasatagbalin nga asawam. Uray mat si ka Bricks. Nagasat mat ti agbalinto nga asawam. Tanasingpet ka baro. Saan ka akas kadagiti dadduma ditang arte. Bulakbol. Kan nagado ti bisyo da. Sika kat awan bisyo. Uray may sa. Madingamin ti bisyo. Tadadaelan na ti salunat mo, Kira. Apay, awan planom ang mga sawa? Kaya't mo ti agba? Awan mat mga at kanyak. Siga, no kayat nak. Ala? Dinak man rabakan ni tikas na. Tama nga no mamati ako, Bricks. Saan man? Agpay sa tibag bagak. Kayat na kadi. Ay, uwan na. Alam, si Kangay, kaya't nakadimat. Wana, Nga oray addan anak ko? sana problema dayta. No kasta nga rod, datan. Ay, katuan Sa di natin nagapuan, Kira. Kanayon ka rumwar. Kwa tatang, napan ko inlabaan tinobyo. Ni Bricks, akaaruba tayo. Anya? Brex? Nagaram ayakan ka ni Brex. Tapay anubyaw makungkunam. Katuan, da kamin tatang. Ay, hanyan. Nabitla nagsina kayo ka ni Mark. Nga madadagos ka sukatnan. Saan kami mat nagkasar, tatang? At damat gayang pagsayaatan ti saan mi apa nagkasar kin ni Mark. Tagsina kami matlagayam. Kahit, anyat plano yu ka ni Brex. Agkasar kay nga roden Kitaan to, no kasano, tatang? Agdanatan ka sa kasawa. Maudi pa iti kasar. Tagurnong akpay, Kira. Pinagbalay ko nga minan te ornong ko iti. Isuday ti balay ko ita. Ay, katuan agurnong tapay nga rod. Inak to nga rod alaan ng ti anak ko iti balay. Kandagi ti gargarot mi. Tadito yan ti pagnaidan mi. Ay na, adumanan tinagorder iti pandisal kan daduma pa tinapay ading ko. Nalayan ka ngamin nga agluto, manang. Ano sam nga imanihar ti bakery, ha? Tani, mangibangon akmanan iti sa bali a negosyo iti ili, manang. Anya man na negosyo day tangay. Laundry shop. Mangrugin nga operate into no may alawas. No ipalubos ti apo. Wow! Congrats nga ro ading ko. Talaga nga imbawing mo ni tagduduma negosyo ti atensyon mo On manang. Tano pang panunutot lat ti panangisukat ni Kira kanyak. Awan ti nasayat a pagbanagak. Ta sigurado a depresyon ti lakamat. Wala, kasta ti rumbang.
Kat sumapul kakit di mutun iti sabali nga asawaem. Dito'y pa'y labalayo ti pagnaadan ti anak ko, ah. Apay ngay. Eh, ko ang aming tatang. Saan akayat ni Briggs akadwami ti anak ko iya balay na. Anya! Apay ngay. Ay, no kasta mo ilaang sinamon. No di na maawat ti anak mau. Ah, sige tatang, agawid akon. Ang mga nusap-sapulan na kun ti asawa. Umay ka. Anay ko, di mo mas masanti takyag ko. Masaksakit anak, Briggs. Anay ko, Tipunam ka di. ko nga. Kadyak nakita ti kinalailo yung agsarsarita iti dayjay nga arman. Anay ko, agimimon kay ti angin. Amin lakit din alalaki akasaritak kat pagimunam. Ultimo ni uncle kong Andring pagimunam. Pagimunam lakit ti amin idan. Di ka rumrumwar ti balay. Agtalinad ka lang dito sila. Impadlak ni Briggs ti ritaw ti silid ni. Inala na pa'y ti cellphone ko. Ti tawa. Nagngato ti tawa. Kabailak nga ta ti tumpuak iti kasti ka nga to. Makamuditan. Tumpuak kakitin. Sigurado ang mabayag manen santo agbaaw ti pungtot ni Briggs kanyak. Aday ta. Tumpuak ako. Ay na, nablutoy sa kamanakaw. Anay ko, tatang. Inaya din yung matimangilot. Nagsakit. Ayawanan pa yung dayjay abrex. Unala no nasing pwede dayjay ataw. Idi lang ang damo na singpot, tatang. Ngumidag baybayang. Rimwaran ti pudno nga ugali na. Naimon. Pudno nga wan bisyo na. Talon balay laang ti ayan na. Saan abarkadis na. Ngaman nangimon mat gayam. Nasayat mo tayong pasyar mo ti anak takira. Isojak nagpauit iti allowance na. Dako namin nga umay kami agpasyar iti lugar yo. Saan kami nga agsubli dyan, Mark? Ha? Ket papanan yung arodan. Agsubli kami kan ka. Ha? Pakawanan na ko, Mark. Sinina ako ni Briggs. Takanayon nakakabilan. Gapo iti kinalaing ng agimon. Adayo gayam anasing-singpat ka ngam iso. Manipod nagdanata. Di nakpulos kinabil. Ang kasano da ito yan. Agkasara ko niti mabiit. Anya, Dahit ako mati umay miyawis kada kayo. anya. Papa, apaya pinanawan na kami matan. Kasano kami paitantawan ka na. Husto, Liza. Hindi ka nagsangit. Aklunin tayo ti pan nakadisgrasya ni papa mo, ha? Manong Roji, awanan ni Papa na kasingsingpat unay kanyak. Nakakaasimot dito yung ubing. Ulilan iti ama. Ay sa. Usto daytan. Mapankan iti silid mo. Kaya't ko bantayan ti bangkay ni Papa, Mama. Ay sa. Saan ko maanatangkan ti ulo? May sala ang tiso. Roger, pastrakam ni Aisa iti silid mo. Di urayan nga agpungtot ako. Ala, umay mapantan iti silid mo. Taamang ano niya teramida ni mama. Umay Wan. Mama, kaano ka di amay tabon ni Papa? Itangaal daw titabon na. Ha? Saan tayo nalamayan? Nalamayan matan iti may sangal daw. Paitabon tayon. Tagastos laeng no agpalamay tayo pay laang. Isuntumat lang iso dayta. Di uray lamayan tayo iti makabulan. Dintumot la agbiagan ti amam. Tanatay kat nga rudan. Mama, Uray di kan umay. Taday tantuman agsangit-sangit ti kuko ijayan.
Kagurgurak akit kita ti panagsangsangit mo. Umayak ka, Mama. Saanan ko nakmat? Basta umayak. Kaya't ko nga tindaran ti panakaitabon ni Papa. Kat, di ka nga rod manan agsangit, Uwen, Mama. Manong Roji, umayak man pa ilang dito'y silid mo. O sige, sumar ka. Ang mabalin ka di. Manang ko ng kanyak. Makaliplipat ka man ako na ako. Sige, Manang. Kasta nasamsam it adanggan. Hay! Apayari mo ka iti silid mo. Tsak ngamin makasangit ijay silid ko, Manang. Ngamin, aga si dagti silid may ni Mama kat agungat no mangagdangag sangitak. Ala, agsangit ka man nin balasang ko. Nakaladladingit ngamin. Naitapunan ni Papak. Awanan tinakasingsingpat nga, Amak. Ay, wala nga rod. Ay, kasanungay itang tibiyag ta dito'y balayo. Tawanin dahi ti papa, manakasingsingpat ka data. Uwan nga rod, nauyong mat ngamin ni Mama. Santula ang sumingpat idinoda ni Papa. Ngamnawan ni Papa dito'y balay naguyong. Ay, nagpaiso dahi ta. Ay, papayakas jay, kasla saan ang maladingitan ni mama, bit ipupusay ni papa. Diyak pa'y nakita ang nagsangit sika. Ha? Ay, pasensya ang may bagbagak lati madmadlaw ko ni mama. Saan nga taan naliday, iti ipupusayan ni papa? Aysa, itataawanan day di papam. Ladingitan. Ngam pumanaw kan dito'y balay. Agnaed kan ijay balay dalonam. Ha? Apay, Mama. Awan karbangam iti day ti abalay, Aysa. Ngamin, ampun da kalaang iti day di asawak. Masapul ang maamam day to taday tate agpaiso. Saan akayat day di papam nga ibaga ti kinapudno kan ka? Iso ang nagtalinaed ti pudno a kinataom, bayat asibibiyag pay day di papam. Anya? Asino nga ron nga tipod no nga inak? Diyaka mo, damagam to kin ni Lolam, ta itulod ka ijay. Mangisagana ka iti merienda, tapag meriendaam ni Eddie, Roji. Kabarbaro a driver ko ni Eddie. No kasta, pimanawan ti sigod a driver yo, madam? Saan man atila salsaludsudam si ka, Roji. Ako namlan asino ka akalalaingan amang palpalutpot kanyak. Manakibiyang ka talaga ababaunan. Sorry, ma'am. O ala, umay kan Eddie. When, ason? Oh, anya pa lang tararamidam, Roji. Kasta unay apa ng matmat mo kin ni Eddie. Apay, kursonadam? Kaya't mo agargar yan? Ha? Ay, kwa, saan mo't, ma'am? O sige, inaisaganan ti meriendayo. Sabali ti madlaw ko kadagiti dua, Driver na ko, nana. Angam kasla naglailo damat iti tunggal maysa. Driver na nga talang, wano. Driver a sweet lover na. Ay, sus. Nagbiitan nga anaadaan iti boyfriend ni madam. Nabiit pala anatay da disar nga asawa na. Ang ada-adagos ang boyfriend na. Ay, naapo pa kawanan na. No kamali ti atap ko. Nakaskas daw lang amin. Nakalala ilo da iti tunggal maysa. Tauray dala agin narakop. Ngaglinglin na ngay. Ay, Roji, agimpaki kamutan tapumanaw kan dito'y balay. pati siya. Papanawin dakmeten, ma'am Asun? Kapilitan, takayat ko adalusan to'y balay ko. Ha? So katak aminan akagawaan dito'y balay.
Ibuleng kon dagiti sigod akagawaan ditoy. Tapno awanan ti pakalaglag ipak iti day di sir mo. Anya? Ti kayat ko, pati babaunan so katakmatan. Tadyak kayat ti marites a babaunan. Ay, ala, awan mo ti madingay nararamid ko kada kayo, ma'am. Apay nga ipapanawan da. Amok ngamin alabid ka. Diyak kayat ti kasta babaunan. Ti kayat ko, tay na ulimak. Saan akaskan ka alabid? Ha? Ala, agim pakikan. Taagidan kayon kini Aiza a pumanaw dito balay. Uray, taawan mo't pinirma am a kontrata. Iso a mabalin kalat ta a papanawan, iti anyaman nga oras a kayat ko. Ay naimbag man tayong pasyar mo ti apukok dito'y balay me, madam. Saan ko nga ipasyar? Ta isublikon kada kayo, nana. Ha? Natayan day di asawak anangampon kan kwa na. Iso nga isublik meten kada kayo, nana. Da kayon ti makaamukan kwa na. Di nagkumapanawan, mama. Sumurot ak kada kayong agawid. Saan ko maanatangkan ti ulom ay sa? Nilolam ti pudno akabagyam. Saan na siya? Mama! Ala, intayon, Rogie. Taagawid ka matan, ijay lugaryo. Itulod kan ijay terminal tibos apagluganam. Uwan, ma'am. Manang Roji, pangasim. Di ka kumapumanaw. Di nagpanawan. Aisa. O anya, sumurot ka kada kami, wano saan, Rogie? Sumaruno akton, ma'am. Kaduag pa ni Aisa dito, itakaasiman. Ay na, pasensya kayo na. No makipagnaidak pa ilang diti balayo. Hindi nakmat ngamin palubusan ni Aisa. Ay na, masyanang iti awir ko. Takas laan ako matan. Tamanipod maladaga. Siyak tinangawawir kan ko, ana. Ay pagyamanak kititi ka addam Tababaan kan ka. Maup-up basit ti iliw ni Isaac ni Ma'am Ason. Ay, awin karon. Ay, uray kas jay, anak uyong ni mamason ka ni Aisa. Patpad lata ti apo ko yu ti amok a babae. Ay, nakaladladingit laeng. Tapi musay mutten tinakasingsingpet nga asawa na. Ay, nawin nga ron. Day di sir laeng tinangipatag ka ni Aisa nga apo ko yu. Ta sana kayat idi ni madam ang mga punda. Impilit lang day di sir. Ay, masyanak lang iti apo ko. Ngamkid day, nakaragragsakak. Ngamin makadanak man din ti apo ko. Kinapuno na, jak kumakayat nga ipaampun ide. Ngam nagpakpakaasi day di sir mo kanyak. Katamo ka na singpet, iso nga intulok ko. Nana? Mano atawan amakon konsensyak. Gapo iti panangipampun ko iti apo ko. Taiso ti pakalaglag ipak iti daydi na nanang ipasngay kan kuana. Ay, daksanggasat lang amin. Kanatay daydi anak ko nang ipasngay kan ni Aisa. Kadyak kayat ngagbali na nakakaasi ti apo ko kiti sido kong ko. Isungay manugot ka nang ipampun iti daydi amo malalaki. Sana bali. Tadaan iti poderyo ti apo ko yun, nana. Ala, di ka nagsangit. Makadinayon ti apo ko yun, iti agnanayon. Natay gaya man ti pudpudno nga inak, Lola. Wen, apok. Natay anang ipasngay kan ka. Kat ti amak ngay. Sa dino ti ayan na. Nangasawan iti sabal iti amam. Tinalikudan na kayo iti daydinanang mo, iti sikog na kapaylaeng. Kadjakon nakita. Kasla kunada mo ta nag-abroad ka no. Jak mo ano sa dino nga abroad dayan na. Kasta gayam, Lola.
Pasensya ka na, apok Narigat ti panagbiag ko dito'y probinsya. Amo ka na iruam ka itinapinta sa panagbiag. Iso amay kawa kalakit di. Ngam di ka madanagan. Tadyak itulok ngagbisin ka, apok. Iso na laeng tapuro na teeng ti may pasidakken ka. Ta iso mo timulak dito, oy. Di kay agdanag, Lola. Nairuamak itinatang. Takanayon nakidya pagsidaan ni Papa itinatnatang. Nasaya at nga rin no kasta, apok. Ay jak may ladawan ti kinaragsak ko. Ngamin makadana ka nitang nanayon. Lola, Ay ipatpatag ka unay, apok. Kat ikarik, aramidag ti amin akabaglak. Tapno maipaay ko dagiti ka sa pulamwan. Napigsaak pa nga uray bakit ako, napok. Naway hatay tanhani. Awanin ti man nakibiyang ababonan. Ken ti ampun day di asawa. Agyaman na, tapinat ganti daw ko. Ti panang papanaw mo kadagijay at tao. Ay ayatan ka. Iso nga amin nakidawam. Ipaay ko. Dakkel una ito'y balay mo, hani. Dudua tamad ngagdenden na. Nagdakkel ti pagnana edanta. Ha? Akan kasla maalyawak nga agnad dito'y. Taapay. Kuha, kasla daday di asawa mamang bambantay ka data dito'y. Iso nga ilakutan sa langan da ito'y. Tagumatang ta iti sabali a balay ta. Anya? Anya, mayat ka ason? Ilakutan ti balay mo. Sanak a komportable dito'y. O sige. Sikat ti makam mo. Nana, good news! Aga na sa pula kapag trabaho ang sentro, agparlora. Makatulong akong kada kayo. Ay nagsaya atin ngay barok. Ang jak kayat ada kami iti apukok ti priority. Adda pamilya manas ka natulong ang ijay lugaryo. Ay na, ulila akong adamang. Ken adamatan kabukbukudan a pamilya dagiti kakabsat ko. Ken adamatan pagsapulan da amin. Iso abagiklaan hindi pampanunutek. Iso ang tumulong nga kada kayo. Nang runa ka ni Aisa. Kaya't ko atulungan nga giskwela. Ay agyaman akbarok. Ay nakasingsingpet ka. Sapay kumatad adun to pa abindisyon ti sumangbaykan ka. Agyaman nana. Lola, agturpusa ko niti high school inton umay abulan. Wun nga ro dapok. Ay dakkel ti pagyamanan taken ni manang mo aruje. Taiso ti tumultulong ka data. Awan problema iti dayta. Saan kayo nasabsabali kanyak? Kamang kayon iti biyag ko. Isuan napatag kayo kanyak. Saan kayo apanawan ditoy? Ken agyaman unay kada kayo Tawel ka maklata dito'y balayon, nana. Ay pakaragsakan miti idadateng mo kada kami, Roje. Sika ti instrumento ti apo, tapno makaadal ti apo ko. Wen manang Roji, napatag kamutan kada kami. Iso please, di ka kumapumampanaw. Saan da kami kumapampanawan? Wen, ikarik. Gapo tayo patpatag kayon kani Lola. Ason, kwarta man. Naibuson ti kwarta. Awan kwarta. Anya nga awan kwartam asasawam. Kat no nagsasaro na ti in manicure kan in pedicure mo iti kalman. Or-orno nga ti matmat gadak. Tapno adda pagpuunan ta iti uray basitla negosyo. Kanon to pa makaurnong ka. Natay tanton ngem di ka pala nakaurnong. Usaran takit di. Tadagatangak. Anya manan ti gatangam. Arak manan. Pagbisyum manan ti kwarta. Ha? Pagbabaem. Aguli makaman. Di nak mabalin alapdan iti kayat kong aramidan.
Tanulapdan na. Nasaysayat lang agsinatan. Anya, Ha? Ha? pangaasim edi. Agbalbaliw ka kuman. Awanan ti sanikwata. Tainla kumatan ti balay ta. Kan amin nga urnong ta. Nairanod tamat adwa kadagi jay ah. Oh, Kat isardeng mon ati agbisyo. Tapno makaurnong ta. Kat adda pagbiyagan ta. ay. Yag mo ti kwartam ko naknay. Awanan ti adu pa asaw. Ay, narabyanak. Taado ti sinerbisak. Nga... Ha? Asino ti babae anak kaida iti sofa? Edi? Shh! Tangiwat mo. Kababayin ka na giti karo ba? Asino da itang ababae kunak? Ni Mila. Gayam ko. Gayam? Ha? Kastamanan ti imbagam idi kadagiti nagbalin ababaim. Insangpat mo ida dito'y balay. Kat gayam ko kunkunam. Ngam babaim mat gayam ida. Agulima ka. Padasam adangran ni Mila ta makaraman ka kanyak na. Unay kamatan, Edi. Talaga ka di nga awan panagbalbaliw mo. Apay akasta ka. Mamin anon nga kare ka. Ngam awan mat matungtungpal mo akarim. Saan ka nga isuksukat? Di ka kitagyaman tagawid akpay dito'y. Anyat kayat mo. Diya ko nagpakpagitakin ka. Ah! Nabanug ako na yun, Edi. Isa na saysayat lang agsinatan. O sige. Dahil talaga yan. Agsinatan ah. Ay na! Congratulations, Aisa! Agyamanak manang. Ay na, kablawan ka, Pok. Nakagradwar kan. Kat kablawan ka, Matroje. Nakapagradwar kan. Agyaman na kityadwa na itulong mo itya, Pokok. Ah! Para kada kayo kinilolak ti panagbaligik manang Roji. Nakasaysayat ka kanyak. Nagpayduma apang matag tinarignakan ka. Nga uray saan ka akabkabagyan. Agyaman akunay kan ka. Kat subalitak to ti kinaimbag mo kanyak. Ay na, ti panunutom kit ni kiti agbalin ang masak bayam. Sa anak nga agururay iti uray anya asubalit tinaramida. Basta ti kayat ko, agbalin anabaligi ti masak bayam, ay sa! Lola, manang Roji, nagsweldo akon. Isong agpasyar tayo man. Ay na, agurnong kaki di. Di ka agbalin ang barayo, boy. Wanmad nga me, na, Pok. Agurnong kay ti kwarta para iti masakbayam. Nangilasin ako na iti para iti dayta, Lola. Manang, basta agpasyar tayo. Takayat kong agrelax kayo. Ay na, nabsugak. Ay, oray siyak, nabsugak. Ngam na ya, do pa'y mat ti sobray ti in-order mo, ay sa. Sobra ti in-order mo. Di tayo matgayam kinabailan nga inibus ti order tayo, Lola. Excuse me. Dalpas kayo ka din anangan. Mabalin nga alaan da kita sobrayo. Tadi yung sabat kabailan nga ipusan da kita. Aguray ka. Ang mabigbig kayo, Nanaason? Mama? Da kayo kadidaytan? Sino ka? Balasang ko. Mama, siyak da ito'y. Ni Aisa. Ay, sana ko. Balasang ka. Mama, abi aking mutong kayo matan. Atindo ka sa laysayan, anak. Ay, napakawanan na ko, anak ko. Sorry. Kapuiti pa ng papanaw ko kan ka. Idibasit ka pa eh. Kastamat kan ka, Rochi. Pakawanan na ko, ma.
Pagigyanan nyo itan, mama. Napan kami ide balayo. Tasarong karanda kayo kuma. Ngam nalako yung matgaya man ti balayo. Awanan ti balay ko, anak ko. Agkatang-katang kita. Naibusan ti kwarta. Sursur-surak dagiti kakabagyak apakiturturukan, anak ko. Iso nakakaasya kita. Anya? No kaya't yung sumurot kayon kada kami iti panagawid mo iti probinsya. Ay nasaanan, nakababain mo. Dito yaklatan. Tamakasursurak iti restaurant nga agur-ur iti sobra dagiti kustumar. Kan pasaray ag manicure, kan ag pedicure ak dito. Ay, ada parlor ko, ma'am. No kayat mo, ijay kan ngagtrabaho. Ano? Alan, mama. Napatag kayo latta kanyak nga uri kasi tinapasama kiti kalabas. Uray sana da kayo tipudno ang nagtaudak. Imbilang kayo napudpudno nga inak. Iso asumurot kayon kada kami iti panagawid mi. Ay, madam! Ada man na nagpamalik yun. Ay na, agsasaruno dagiti customer mo. Ay na, di nakman awagan iti madam. Tasaanan ang maibagay day takanyak nga awag mo. Syakit di tirumbang amang awag kan ka iti madam. Wano sir, wano bossing no iso. Tasika ti amok ita dito'y parlor. Ay na, jak kayat nga awagan dak iti kasta. Roji ko nahilatan. Manang ko namat nga roden kanyak aroji. Ala, sige. Manang ason. Agyaman akmanan kan karoji. Jakam mo no kasano ang makasubalitak iti kinaimbag mo kanyak. Kastamatan iti ado, ana itultulong mo iti anak ko. Ay na, di yun panunutan dayta. Tinapatag, naragsak tay aminan.